Pozdrav ljudi, odlučio sam ovog BMW-a pokloniti nekome od vas. Sve što trebate uraditi da biste ga baš vi osvojili jeste da zapratite moju Nanu na Instagramu i sve profile koje ona prati. U ponedjeljak izvlačimo pobjednika na točku sudbine, a sada vraćamo se na video. Prije svega morate biti svjesni da se prodaja automobila neće odvijati na sljedeći način. Zdravo, jest, ja sam za BMW-a. Sad odmah, ispred zgrade. Hajde, eto me, silazim, hajde. Dobar dan. Zdravo. Emir, drago mi je. Emir, drago mi je. Ja sam ozbiljan kupac za vaše auto. Ozbiljno? Je li vaš onaj BMW tamo? Jest, kako znaš? Pregledao sam ja, sve nema tu puno priče, sve je uredno, ja ću ovo kupiti vozilo. Pa už ga malo provozat. Ma nema potrebe, to je sve uredno, vjerujem ja tebi. Pripremio sam ja i lovu. Izvoli, prebroj, molim te. Uredno sve, još samo papire da riješimo. Ne brini se, imam ja lika za to, sve ćemo završiti. Mensa, pripremi nam, molim te, ugovor. Sve je već spremno, na vama je samo da potpišete. Evo, ti ovdje piši. Emire, ti ovdje. Ne mogu da vjerujem, prodao sam auto. To. Nek te služi u sreću i zdravlju. Hvala puno, sretno. Ovo se apsolutno neće dogoditi. Nakon što ste smanjili očekivanja, krenimo sa osnovnim stvarima. Kada slikate automobil, nemojte to raditi iz loših i čudnih uglova i operite auto. Ako auto niste oprali tokom slikanja, barem ga operite prije nalaska sa kupcem. Emir, drago mi je. Drago mi je, evo možete pogledati auto slobodno, ko sa slike, sve uredno. Pa dobro, mogao si ga malo i oprat, vala. Jel ti u Golubarniku parkiraš? Pogledaj kako je ustran bola. Brate, vjerujem, sinoć ga opro, jutro se probudio, nisam stigao da ga operijem, ti još rano da se nađemo, eto šta sad. Sreća me prati, golub me posro. Pa onda nek te sreća prati s prodajom ovog auta, doviđenja. Prodavac ne treba ići do kupca, ali ako to već radite, nek to ne budu kasni noćni sati i vama nepoznate lokacije. Izlazi iz auta! Izlazi iz auta! Nemojte, momci, molim vas, ba. Auto sam na leasing platio, znate još koliko imam do Vozi! Pri nalasku sa kupcem kontrolišite vaše vozilo. Dobar! Ne smijete zaboraviti da očistite auto iznutra. Ajde vidim šta ima od opreme, kakav je. Nisam stigao posprijemt, nadam se da ti u redu. Šta je ovo ovako neuredno, čovječe? Prodaješ BMW-a premium brand, vid pomfrta. Pa svjež, brate, šta fali? Pa nisi normalan, nećeš ti ovo nikad prodati. Morate biti spremni na razne ponude za zamjenu. Jel može zamjena za Suzuki motor 2000X, kriza srednjih godina modela? Može zamjena za parking mjesto, kazan za rakiju, skije i pancerce. Može li zamjena za Golfa 3 i 4? Dajem oba. Može li zamjena? 3 kubika šljunka i imam ti neke cijevi za WC ako hoćeš. 2 duluma zemlje iznad konjica. Sve pokošeno, sad čovjek oču. Može zamjena za BMW X1 21. godište uz tvoj doplat od 20.000. Ne smijete imati nezgodan alarmni sistem. Nego reci ti meni, ljudno, imaš ti kakav alarm za ovo auto? Ipak ja parkiram na Lupašinom dole. Znaš kako je, malo je jebena. Imam poseban najnoviji sistem za alarm. Eto, Ja. možeš probat obit auto. Jebu, te on. Neka, Johnny, nemoj, Johnny. Ne trebate automobil prodavati klošarima. Sviđa mi se auto, ali nije mi na fazon Fast and Furious, razumiješ? Kako nije, bolan, 2012. je bio rekvizit za bosansku verziju paklene gume. Čuj to, Ja, a ko glumi u tom filmu? glumio Vin Benzin. Vin Benzin. Jest. Stan malo, jel ti mene zajebaješ? Misliš da sam ja glup, jel? Hajde nosi se, klošar. Morate biti spremni da će kupac sa sobom povesti stručnjaka za automobile. Vidio na iskreno, ja se ne razumijem toliko, zato sam sa sobom poveo stručnjaka, Tala dođe. Ko ti ovaj, ba? Momak radi u Formuli 1 za tim Mercedes. Baš ove sezone je programirao motor s ovim Toto Wolffom. Nemoj pričat. Tako da Tala, reci iskreno, mišljenje. Šta kažeš? Šta je ovo suho ovako, majko mila? Šta, bolan, suho? O, amortizera očajnih, o, Niki Lauda se okreće u grobu.
Motor bolje da ne komentaršem. Ovo ne bi izdržalo zadnji krug u Monci, nema nade. A Monte Carlo? A kakvi? A momci, šta vi hoćete? Formulu 1 ili malo po gradu da fleksate? Hoćemo oboje. Ne smijete u gepeku držati sumnjive stvari. Ovo je malo farbano, ali nema vezi. Reci mi, kapacitet gepeka, koliki je? Mogu li provjeriti ako nije Pa problem? ja mislim da može čovjek stati jedan, ali ne znam onaj. Mogu ja da vidim. Ajde. Šta je ovo, druže? Nečak mi sa termina došao. Jel u WC-u bio? On- Da nestajem nigdje, pošto preko granice idem. A? Ne smijete se iznenaditi kad vam kupac krene očitavati greške na automobilu. Ajde, šta ti je to? Kakav je to uređaj? Ovo je uređaj iz ovlaštenog servisa, prijatelj mi tamo radi pa sam od njega posudio. Evo, senzor bregaste ne valja, senzor radilice ne valja, erbezi ne rade, bočni, zračne zavjese nisu u funkciji, Kako ti možeš znati to, bolam, preko telefona svog? misfire na prvom cilindru, jedna dizna ne valja. Šta je to, ba? Šta je ovo? Kakav je to program? Ovo je oficijalni program iz ovlaštenog servisa za BMW. Daj ti meni taj program pa se mi nađemo kad ja ispravim te greške. Ne trebate izmišljati dodatnu opremu. ovdje. Tu ima još kakve dodatne opreme. Svidjet će se tebi dodatna oprema, evo vidiš ova gamerska stolca na vozačkom mjestu, suvozačko još nisam stigao u grad. Od klime imam, ljeti bude mediteranska, zimi planinska, Predobro, to ti iskreno predobro. predobro. Ima vidiš ovaj ovdje materijal Alcaraz, ja mislim. Alcaraz, ja, možda Alcantara, ali to je... Alcantara jest i ovdje ima mikrovalnu, možeš podgrijati sendviča. taman. Kad putuješ, ti putuješ dugo, rekao Imam si. u ruksaku ovdje graha nekog od Hajde ti 2 nama dana. donesi pa da mi podgrijemo Može, to, može. hajde. Recimo, brate, možeš reći neku historiju o automobilu? Nema potrebe da idete u dubinu dok pričate o historiji automobila. Može, evo čitava priča, ovo auto je prvo vozio moj dedo kad je odbranio Neretvu, sjeo je u njega, onda moj stari kad je završio maturu, on je naslijedio auto, Ja. poslije njega je Nana vozila malo, ona imala desnu nogu kraću od Nikad pun lijeve, gas. nikad pun gas, A reci mi, koje godište auto? 2012. Aha. A kad je dedo vozu? Kad je bila bitka na Neretvi, znaš li? Ne znam, ali... 2013. Ne smijete ne znati standardne termine kod pregovaranja cijene. To riješim. Auto je odlično, definitivno kupujem. Ajde samo odmah da završimo, da riješimo. Avans koliko? Avans je 37.000. Kako će biti avans veći od cijene auta? Čekaj, šta je avans? Pa kapara. Pa neka pa ništa, rekao sam ti neki dan sam ulje mijenjao, neka pa. Ne smijete u auto sipati neprovjerene tekućine. Španere, ali reci mi onaj antifriz, koji sipaš? Za antifriz ide pola G12 rozi, pola rakija, orahovača. Nego reci mi, brate, imaš ti grijanje sjedišta u autu? Ne smijete kupca praviti budalom. Nemam grijanje sjedišta, ali imam nešto još bolje. Imam masiranje sjedišta. Masiranje. Jes, sašiljet. Evo gledaj sad, pali se. To je vola kolega, ko ti ovo? Ti mene zajebavaš. Pa ako imaš, onda upali sebi. Ajde. Obježi, vidi, ste normalno. Senzori te zanimaju? Da. Pa, ja sam ovo auto programirao tako kad ja kažem kiša, upale se brisači, a kad kažem parkiraj ga, upali se parking senzor. Sam si. Pa hajde da vidim, evo Evo reci. sad ćeš vidjeti. Kiša Kiša. i brisači ne radi. Moram firmware da updateujem.